Hello sobite. Ama sa poldung zuin. Horol tusim day to 51% na hizain. Tilapun 8 day chat kiti elhaw kibin ahin su tusim zu anikisaitan. Tuhin ani na in. Mystery tusim kidang langa 28% akimuzin. Tunihin mi kidang Thitheiloupa. County Saint German kitipa. Tusim in say kitiwahi. Thiljouse hethei het lo nei lo pa thithei hi kit lo na lai set mehim kidang ta athil Bolthei na sata nei pa hi woilin ki chip thim ta zong ai ki nin aban le la sim thim ta zong ai ki nin scientist zong ai ki nin philosopher zong ai ki nin chuban zoma England le France government ka palai zong hikit French leng pa Louis 15 ta zong loile kul ngai ta hi kit ta lewen hi leisi na mel mua oma pathin kumzanga adamin athia akisei wangin zong amang tho Venice danin an omkinin ahin tuni chanin ama hi hoya hungkuna hoya manghamti het don omnai pun aban koicha koino hamti zong ke hekitlo athi ham amang ham mehem ham sa ham thila ham ti zong het do thejin aumpun ahin lamimin thangta ahikin ahi wangin hiwa chun ahititai ahilo le chutitai ti seithei imacha nomkit pon hi tun amma thusim ki mudo ho chu anangai pan taw hiti County Saint Germain ahilo le French a Comte di Saint Germain 1691-1712 ahungpeng hidinga ginmo 27 February 1784 kuma agi naghelwa mo manjing Europe kholjin le pa hi 18th century laya science alchemy philosophy arts a lunglut na neile mi Bolthei ta hizin European high society a mi het thei ta le min thang ta khat an hi in a hi aban le ama hi kum 500 lang hing danin zong aki sejin hi izi ichun voltarin mi kidang Thitheiloupa Thiljouse hapatet na sei leven hi chinaban jamin zong Prince Charles of Hesse-Kassel zong vanuya philosopher hola asang pen ahilo le achungnung pen patin zong ana sei kit leven hi chuzong le amma anamuji mi ho sei danin kum izat che zong le aki mu chan sen alim mel zong aki khel khapun abe be mahi zengi anativen hi chuna bana ama hi pakai su khanglain zong anahingin kanan kama golwa ayong chun aga zawin bible ki mudung zuya pakai jesu in tui zu asu sa zong chu amit ten aga mu e ativen hi chubana Cyrus the Great kiti Persian lengam na tungdo pa lengbai pu layong chun Babylon muna mosi tu son ho khanin mosin anamancha thillelo ho chu Comte di Saint Germain ki pa thilpin anapiwi anakitiki nen hi ichi phat lai chu akuma ki simle 530 to 600 BC vel ahitai chule ama hi Europe lang anava in aban Africa lang zong ana che in India zong ana vilin Himalaya zong ana kalin kum nga zen jong Persia songfa le songman tamdang dong thu ana simki nin chule gamle ko le thingphung umdam thugu hong jong ana simi ativin hi abangin asai danin ama hin mun le gamle kum le hla ho a holjin theina mancha teleportation mangchan a holjin ji in American Declaration of Independence signing a ball new jong chun ana zawe tin jong asai vin hi chukit le ama hin mi ki mu bi zo se ko ma min hliam ana mangji in hi ichi amin ho chu ahile Marquis de Montferrat Comte Bellamur Chevalier Sconing Count Weldon Comte Soltikov Manuel Doria Graf Jarozzi Prince Rashid ti ho hi ahin mizo sin ahin het na min chu ahile Condi Saint Germain hi ahi penen hi ahin ama min ta le huya hungpinga huya hungkuna itabong hin khu ahin marham ti hi kichi ten agi hepon hi chule abula isei bangun ama hi thue tim ta le miching mithim ta hi zen science lampang zo hi hetlo kha cha na nei kit pon hi chuting le ba noi gamjo si history zong hetlo kha cha nei kit pon aban le khanglui thusim kum sang khan a lui ta ta ho zo ama ta asata aga zaw danin a hechil set kinen hi aban le ama hi woilin kichip dan zong thim ta hi kinen izi hin voilin hi mi pi lungsung tong kha thei dingin voilin tum dan thep na sang ta anezin izi chun voilin hin tum ging se le mi tam pi ale so leu jeng jivin hi
Chuban zomin zong ama hin pau tampi tho thei kinin hi. Hicho chu French, German, Dutch, Spanish, Portuguese, Russian, English, Chinese, Latin, Arabic, tule Greek pau lui atho theizin. Chuma bana zong Sanskrit pau zong atho thei kinin hi. Aban le ama hin Archimedes principle lamjong sangta thipna ne hi kinin. Athil sim do le bol do ho zong phamai an hi kit pon hi. Tu hin France gama ga kholjin ho. Ana be kom kit taw hete. Saint Germain chu 1748 kumin French court Comvel ho up mudo na nomin Hichizov in 1748 kumchun France lang pa Louis XV in diplomatic langa anamang chen hi ahin hiti a lang pa Louis XV in zong anaman cha jiwang chun ko ihi an hepon hi zong le loile ko le nakibok pi in hiti chun ko na thutanin zong ana pansa in aban le France le Britain gi ka in zong palai na pansa kinen hi Aban kit le Louis XV le County German relationship he hoi sel Madame di ho senin asay na chun lengpa in jong Saint German chen chin thu chu I macha he lozin alung boil he zi an tin hi ahung kon da on jong ke hello anu apa so pi le khu veng jong ke hello me hi mala thilha mala ai je tin na sei kit nen hi chukit le English mi chan tho them le mi tot them mi lot govern Saint German chan chu Paris salon mona na thopin hichia aman aseina paka yesu jing jong chu Saint Germain aga hil hitin to na bolin hi Chibon zomin jong Giacomo Casanova in jong 1757 kuma Saint Germain to kimu to masat na hun Thusim na ji na chun kahin khua nitha an kan ne la nom ka sa pen chu hile Madame di Robert Georgie kiti vanuya kholjin min thang ta hung ke he kon di Saint Germain to an kane khom chu anom pe ni ama hi anne sangin holim ha bol the zengin kan ne hun ki patna pat kane chai ge hun chun aho lim lung pe e ama hi mikidang ta al mi khel ta hin aho lim dana kon hin ama wang hi scholar linguist musician la kemis ahin aban le ama hi amel jong ahoizin nunga ho dei ta khat jong ahi na bana cosmetic jong nunga ho apizin nunga ho dai dan jong athimin chuna bana vanui pumpi a lole ailam jong het na sangta anejin aban le song mantam jong asuzun thejin diamond bum khat rong chu twin a day in new cha cha in som na nilang aso then ahin diamond ho chu agi dan ki khel hi benin hi ize hin ama wang hi mikidang ta akat a hi ti wang kamudo e anati na bana ama hi kumja thumlang hing a hi tai na tikinin hi ahin chom khat jovin again na asu na ke hello helin anamang zengin hi aban le kon di German at thei poiti a hung ke do na hi 1960 kuma Paris France agavil kitna ahin Madame di Pompadour kiti Louis 15 loino hin Kidang anasalhe azengin aze ichu Saint Germain chu alim mel khat sa be zong aniki helpun ahi be min nom na line hi izi ichun anadongin masanga Venice a anakimu a asu na kelova anamang jing chu napanga hamtin anadongin hile Saint Germain in zong ahi poi madam masang pi a kapahin e na da la hitai Venice a hin century ki patil atsai na lamge ya cheng kan hi masanga na mu chu keima ma ka hin tua na mu pa jong keima ma ka kit bobitin na don bunin hi hichun Madame di Pompadour in zong lohan nan sang hin lang masanga sen kong kan mu pa chu kum 45 lang ahitan ahin tu ahin te tala kilomen ahile nang hila abe be min nan kinin itin himtin adong kinin hile sen kaung in zong Madam ke miluita ka hitai tin me sevit na don but kinin hi pha chun khat nun zong achuti le kum zakhat be na hi dita slatin mai lai selen aga dai na hi kaung in zong ahi mo puitin an le don but kinin hi zo chun masanga akimu to na hun aniki ulim na hun thu hot le masanga Venice a hol china ahunga Venice gam dan ho chu kichi selen ahin sen hi England gama aga khol chinna David Hunter kitipan asai danin Saint Germain hin 1745 kumchun hi market theater muna alasi ho anasain so ana bole na tin hi Horace Walpole in sayna hichikuma December sa sungachun Jacobite rebellion to kimanin kin mo in Saint Germain chu
police on anamanuvin ahin chom khat zovin athakit tabe na tin hi chia aman ase be na chun ni khat ni chun mi khat Comte Saint Germain ke ti pusal khat akimanin ama hi kumni zen anoko sa ahitan ahin ko hiya huya hungkon hamti khat sabe zong anase pun chule amin ta jong tugen akepun ahin violin ke chit bang chu athim hle zengin abangin Italian ho hi ativin abangin Spanish ativin abangin Pol ativin abangin Mexico gama miao sa ta khat chanu akichen pi a Constantinople langa asana dang ko ho ahin ki pu do a ahin zamang pi he anativin hi ahin music theme ta hi wangin vanuya amin thangzo pon aban le ama hi mingo hi bana asam abom senin akamul aneyin chule tupi ta la hoitan ki vonji sanadang ka in ki zemin akeng ko yang chu adul set zengi anatin hi tukyu zong Halloween Prince of Wales zong ama chung tu a het nom hle zengin ahin khat cha an he do zo pon hi 1749 kumin zong April le May hasungin music lama a Bolthei na ho so na bol kinin hichi achun Lady Jemima Yokin Saint Germain music su a bol na aga zaw chu no sa dan zong na phung do hi hichi aman se be na chun ama hi mi him lamdang ta hin alim kamu chun Kidang kasan ama hi na hi het be kanom zingin chubana mi ki holim pi zong la mi phate cha chan hozi in imeu si he thim su kezin mi zo si do kheu thezin aki vok thezin mi dang to aki khedel zingi anatin hi Dutch Republic nga aki muda March 1760 kum 7-year war ko sit lai ta chun Saint Germain chu hek muna na holjin kinin Amsterdam banker Adrian le Thomas Hook ko machun agathumin Los 15 dinga sum athum dan hungkisan Daimona le sa helding tip na hung nei kinen hi Chubana Bertrand Phillips Kang of Gronsfeldzong Leinga na kuna thilkisim na porcelain factory webs muna ahon do theina dingin Leingan goding le color specialist adingin hatan na kithopi kinin hi Aban le Duke Louis Ernest of Brunswick Lunenburg to githo khomin Britain le France ki ka chamna na sim kinin hi Russia na akimudan 1762 kumin Saint Germain chu Russia kama akhol jin kinin hichi achun Catherine the Great adingin panna sa ta nalan leng nu adin nan tungdo kinin hichi zo chun Russia gamsu ahung khang to chom thlein aban le ba noi pumpi hetin gam na sa ta khanin zong ahung do thein hi tun gam chom choma akhol jin ho na be khom ki ta hete 1774 kumin France gama low 16 by pu ulai tenzong ahung ki mukinin hi aban le 1779 kumin Altona kiti Sletswick muna mu in nom kinin hi chia chun Prince Charles of Hesse-Kassel to akimoto hunen ahile Charles chun pathen du ki guizok na lama na lunglut lain chuzo Saint Germain asung man tam ho chu avet sa in chubana von chunga color hoita ata nu dingdan zat chum che het dan ho chu ana sei pi kinin hi phat chun Prince Charles inzong Eken Fort Factory muna chun Saint Germain chu a Bolthei ho chu ahin bol do theina dingin Thiljouse ho ana supply in na to sa atan hi hizo chun Prince Charles to Saint Germain sanadang kala adang dang thilman lu ta ho chu ahin sem komhlun na bana Prince Charles koma ama hi Transylvania te lengte chapa Prince Francis to Ragokzi ka hi anati na bana Altona a hungkuma chu som get legit hi dan na sei kinin hi hichikum ma achun Saint Germain paper khat thesis khat present ana bolin hichia athuji achun social structure le scientific its ahung khan to ding dan thu an heje ahin hiti achun ba noi mi hem hon angai sang ma jing line 27 February 1784 kumchun Saint Germain chu Prince Charles in muna ahin kho na beitan hi hichi phat chun private lan khana aniki vuin hichi a athi dan chu Eken Fort Saint Nikolai Charsa register niki bolen hi ahung ki tha mu kit na ho ahin 1784 kuma athi a ki seita awangan ki zo zong hin muntin gam tina ama mel ki mu jingle
mi to ki mu to sim tampi ahum jing la lain hi free mercenaries de officer record na ki modung zuin chen German hi 1785 kumachun convention amo thalenga agapang dingin ana thleng do on hi lamdang kita ka chu hi le 1821 kumchun Mary and Joyni in Saint German to akimu to dan sei kinin chule amana sei bena Saint German to hin Louis 15 vai pu lai pa na ane khet hondan asei na bana Saint German chu 1821 kuma ahung ki na chun France langam sunga society akon boina chum chum ji a France lang vai pu na hi hung su ting a hi tin ahung sei pi kinin aban la gam sunga mi palo ho thana pang executioner pa hei chan gam sunga leng pa lo pin asu be ding huzong ahung sei kinin hi hi chi Saint German asei bang bang chun France Lang pa Law 16 to Lang no Mary and Joinity to 16 October 1723 kumchun anathat tawen hi iti til so hi Saint German athi tai ti a record bunga ki sutlut kum ko zo cho hi tai chike huilovin Mary and Joinity in athi masanga Saint German to 1722 kumachun nga vezen na ki mo to thonen hi 1821 kumchun contest the dimmer French court official le khapu su them nu hin Saint German to ki moto hunna ki hulim dan hunchu ana sei kinin hi amman aseina Saint German chu kamuki nin kamu chana alim ki helna hal khat zong ampun abe be mahizengi aban le lengnu judiciary berry ki thana ni tha in song kamu e masa a 1820 kuma kamu laya chun kum 40 vel be mahin tu chung kamu gen zong abe be mahijing na lai anatiki nin hi aban le 1822 kumin zong John Baptist Elias kitipan Saint German to akimu to huna an ane khob hundan asei ki chinabana Saint German hi kum 325 jen a hitai natiki nin hi 1870 kumin Napoleon in zong Saint Count German Thitheiloupa chunga hin lunglu na lenta ana nei pumin commission ahin semin Saint German chu hi ain khol panin hichi commission chu hotel devel muna ana bolin hi ahin kum khat zovin ya huya kuna hungki pan hidinga ke hello mei kidang ta akanin hichi hotel chu anaka zo kein Saint Count hule la ki la khom se si chu anaka zo hil zeng hi abang le 1800 kum chai lamin German mi mystic le occultist nu Helena Blavatsky in zong Saint German to akimu to dan thu na sei kin hi aman aseina Saint German hi khangluya chi na le khan to na lama master hi anati na bana ama hi akum kuma akhang khanga thagau bunga mi hemli ma khol jin le ya mi mo hilding la gai boldinga hung umji hi anati na hi aban kitle 1970 ko min zong Saint German tabong French mi khat amin Richard Chan free kiti khat mu en nom ki nin ama hin lead hi tong khalo hi la sana na su sa the na hi 1972 kumchun ichi abol thei dan chu so na bolit aban le ama hin kum 17,000 zena ate a hi dan chu ana sejin aban le masanga King Louis 15 le Madame di Pompadour to naki gol cha dan to simjong chu kichi selin a sejin aban le tu ke yong de ta apan dan jong a sei ki nin hi hichi kum zo lang jong hin mitam pi in Saint Count Germain to akimu tu dan to sim ana sei jibin hi ahin hiti a hung sei zo se hin Saint German hi mi kidang ta na sei jiubin abangin ama hi mi zo hin te tiloi abangin ama hi mi kidang milo pi ta le mi him chi na sang ta ne hin khusot ta hing pa tin jong sei jibin hi ahin lungdon wang chu om thove police officer hi le minister ho jeng in jong ti za le lungdon na na dimun hi ti chun country zo se a holun akimu do zo ta pon hi ahin amma na to je le thil Bolthei na zala autocratic ki vai pu na zong I chanham ka na ki khelna na sata om do in ahin hiti awa noya ki khelna le thil pachum tampi abol do a miching mi thim ta la mi Bolthei ta hi wangin huilai muna school kaya huilai a thim jil na hin ne ya hoya hung pi thing ham ti jing zong khat chan an he pon hi amma ki dan kit na khat chu hi le amel put dan hi phat se in kum 40 ho a upa ho mela akilang jing jeng in hi chule
zapi ki khop na ho a bunelo hil jong ai ki nin aban le zilit cha an nei lo zo ki hello hil ai ki nin hiti ho ze hin mi abang khanin ama hi alien ho hidingin aging mozong omin abangin time traveler hidingin aging zakin hiti hin tu ge ni ipi mi hiya koi mi ham huya hungkon ham ti koi machan hedo nai pon hi nangin ipiti na ge alem alien ho hiya le si na khulzina hung hedem ahi lowale time traveler hiya hizia chupukai su phat lai ge chu time machine mangcha aga khulzina hiti amun tina hungki muzi hedem nalungyal dan kominin hin seitan hello so be to sim hichan hin na chayu hitin aban the crime to sim lang hi meets 20% in a days in tol thagim negiti america satan ana huwa gucha mala tol that mala mi pa to sim hin sei diu hin ananga ha jing hite aban like share subscribe also sile ka channel ebet pi jo si abana video kan upload thena dinga wifi ven net lang hile eki tho pi jo si chunga ki pa thona sata kan phoge